Pozdrav ljudi dragi, nadam se da ste super. U današnjem videu vas vodim u Mostar gdje smo suprug i ja bili prije neki dan i gdje smo bukvalno uživali jer nismo baš dugo vremena, da ne kažem godina, bili u Mostaru. Ja sam htjela, palo mi je zapravo na pamet da vam snimim onako video od Sarajeva do Mostara i u Mostaru onako baš pravi video. Međutim, kad sam došla u Mostar, ja sam sve to zaboravila i samo smo onako šetali i uživali u gradu. Tako da sam zabilježila par kratkih ovako video snimaka koji ću vam sastaviti u jedan ili dva, tri, ne znam nija, i pustiti vam njih. Svakako na mom Instagram profilu ima dosta fotografija. Mostar je zaista prelijep, sve sam u highlightu ispričala što me to veže za Mostar. Koga zanima detaljnije možete naći na mom Instagramu. Meni je on i dan danas predivan, pa tako lijepo smo obišli ovaj stari dio grada i žao nam je bilo što nismo mogli ostati bar još jedan dan onako da prenoćimo negdje i da još bolje obiđemo Mostar. Neke druge prilike naravno.